राजभवन आरटीआय खाला माहिती दिना म्हूण एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिश फिर्याद घेवन राज्य माहिती आयुक्ता कडेन गेल्लो. 15 ऑक्टोबराक माहिती आयुक्तान रॉड्रिग्सा वटेन निकाल दितना गोयच्या राज्यपालाची कचेरी माहिती हक्क कायद्या खाला येता म्हूण निवाडो दिल्लो. ह्या निवाड्या आड राजभवनान हायकोर्टात आव्हान दिला. हायकोर्टान हे याचिकेची दखल घेवन राज्य माहिती आयुक्ताचो निवाडो स्थगीत दवरला. फिर्यादी एक्टिव्हिस्ट आयरिशाक नोटीस काढल्या. केस 10 डिसेंबराक दवरल्या. Rashtrapati Bhavan is a public authority and is coming within the purview of the Right to Information Act. Every other Raj Bhavan is amenable to the RTI. It's only the Goa Raj Bhavan which is refusing to comply with the RTI Act by claiming that it is not a public authority. So if the Goa Raj Bhavan is not a public authority, what is it? So this matter will be decided once again by the Honorable High Court on the 10th of December. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.